Predstava, ajmo. Upalite na mobitel, svi koji ima mobitel. Ovo može svijetiti. Hoćeš ja? Ovo vama desno. Koji su ugasio? Čekajte, sad ću. A moja doma. I maši, maši, to, maši. Pa kada da predamo? Ajde. Moramo mi! Ajde, reci koliko. Da. Pričaš, ne možeš učionicu. Ne, dolazite dole. Evo, taj je osim četiri plata. Samo dva plata, ne ide ga 3 puta. Nemam vremena. Mislim da možda. Da. 3, 4, 7. Sve dva, prvi pokušaj, akcija. Sad. Mra u glavu ko šampanjac. Ja mrdnula sam. Ok, ajmo 3, 4, znači ne bi mi ništa. Ajmo 3, 4. Pokušaj 3. Sada prvi, drugi pokušaj, akcija. I ove druge ovdje dide. Između, da, Stavite između. A da stignu do suda. Ajde, evo ti druge, stavi sad druge. Sad, neću. Probaj ih pričvrstiti, možeš se samo... Sad moram da razzajem. Fora, gledajte. Možemo i teskati. Budem stignu. Pošto nemamo neku posebnu zvijezdu koja ide na vrh.